Hello? Ngicela ungena apha emotweni man fast. Alright. Sharp manje. Jonga manje ngicela ukunika inamba yami nqa ngishiye ifoni yami yabo. Ngikwazi unifonela masithethe. Okay. 073 561. Uthi ngane. Baby yini manje amungena emotweni zabantu? Ayazi intoni benithinceda lo bhuti akakwazi uthetha iSign language ngoku ndiyamnceda. Mina yazi abantu bama-sign language laba understand. Uma uthini lo muntu wakho manje? Ngicela xa igqibile. Uthini lo muntu? Athi kwabo kune-family crisis ngoku kufuneke ufuna nimfunise direction akayazi noku ndawo so bendithi ndizama ukumnceda. Umuntu lo. Imani makavayo kuza phambili, uthe ukuthi abuza phambili. That's right. Unifonele.